pelinggiana. Ingke banyak nelpon Dewa Haji. Ratu Dewa Haji pelinggiana tan kari. Pecel lele. Hah? Pecel lele. Pecel lele. Ingke banyak beli pecel lele. Mas, saya beli lelenya satu ya mas. Pahanya. Hah? Maksudnya Ingke? Busanya yang konen membayarkan nak money. Money ya? Money ya. Oh. Pak ada pak. Oh. Pak yang mau membayar seluruh kene. Pe. Bu. Yang majujuk medem yang negak yang majujuk. Apa tuh? Lolo cicing. Hiburan liu ada celokodong mas MKP ada. Kenapa? Ada. Yo ada kalau cengupah gitu. Paman. Peragat. Ramagong tadi. Sangyang Indra kok cara dongkang ngono. Sangyang Indra tuh gagah bagus mewibawa koyo. Loh, widadari penganika. Tiang Ratu Utara. Nyen ada ane dewa nih. Tiang LP Sukase. Ken Sulase. Oh Ken Sulase. Ken Sulase ki dewa. Nggih. Loh, jegek ki dewa nih. Nak mula Cuk. Pangbo. Dewa melu masih tangkil nyen ada ane dewa nih. Dari ini ajak kuda. Caliu udah dari. Berarti Sirep. oke dah. Tiang Suprabo. Supraboy dewa. Nggih. Jegek masih ki dewa nih. Nak mula Kicem sungkit udah dari. Pangbo. Eh, dewa melu masih tangkil nyen ada ane dewa nih. Aduh. Kok ngeliun-ngeliunan dari nih. Tiang Nilotama. Nilo tamu ada ane dewa nih. Nggih. Jegek ki dewa nih. Nak mula. Ada dari cenik melu tangkil nyen ada ane dewa nih. Tiang Tunjung Biru. Tunjung biru ada ane dewa nih. Jegek. Jegek masih ki dewa nih. Pangbo. Cening Ken Sulase ki dewa. Itu bengong ci. Nyen gandene. Ken Sulase aja nih. Saja. Tiang Ratu Utara. Mapan bapak melagi orti sangar juno nangun tapo yogo semadi. Dan ni Nggih. bapak ngutus si dewa ngodo tapani de sangar juno. Man kengkeni dewa. Nggih yang menika ya tiang ngiring. Ngireng ya dewa. Nggih. Man Suprabo milu. Aduh. Tiang ngiring. Ngireng masih ki dewa. Nggih. Man ilo tamo kengken. Aduh. Tiang ngiring. Ngireng masih dewa. Nggih. Nah, tunjung biru milu. Tiang ngiring. Ngireng masih dewa. Nah, cening tunjung biru i dewa. Nyen gantene. Tunjung biru nu. Oh, ganten kemah. Sepan anggen. Cening tunjung biru dewa. Nggih. Mapani dewa paling cenik itu joh-joh aja mau ke dewa ne pangsing mau kutang ke dewa di mercepada. Kenton. Bener. Oke. Cening Ken Sulase. Aduh. Masih payung ayo. Mapan mau kejang adi ni dewa ne kal barang kamu ke mercepada. Nggih. Dino Dani dewa langsung berangkat kamu ke mercepada. Mangken. Bener. Nggih, Bu. Kita masih Suprabo. Nggih. Barangnya ada ni dewa ne ngeruang ada ni dewa ne mau kejang. Sareng. Bener. Oke. Ken Sulase ngurus Ken Sulase. Ken Sulase cening ngurusin dulu tamu. Nggih. Benar, kita masih Suprabo ngurusin tunjung biru. Ingat-ingat tugas dewa na ajak mbok dewa ne ikut Sulase. Nah, di Suprabo ngurusin dulu tamu. Ken Sulase ngurus tunjung biru nah cening Suprabo mah jadi Suprabo dewa malahnya ada dewa ne. Nah, cening Suprabo dewa len-len itu. Ini Ken Sulase dia. Katnas boy. Duduh. Ori wijil itu sangyang nerado. Nyen teko. Dangyang nerado. Pangbo. Mereka di depan di. Nyen orang jadi kita wajah dua gini. Si maru nyelep masa papo petaro nyerep. Aduh. Kok liunya mak gaya. Hari wijal pensiun sangan nerado baru-baru. Tanya. Cina wai sangyang nerado.
Nyen yo. Yo. Kan nyen yo. Leng ijo. Sangyang Narada tuh Bagawanta di swarga. Oh, dagang bakwan di swarga. Bagawanta dagang bakwan amis sang ngucingin. Men. Raos nih carana lingsir. Oh, Kini modelnya po. Waduh mungkin carane banyak cara nak lingsir. Oh, nawa selo kebos. Mara lebang. Coba cak kengken cara nar selo kebos. Oh, makudus. Oh, ini kan selo kebos nih, merebdong nih, langsung dar. Nanti, Coba nah, ya. selo kebus. Hop. Apa? Selo kebus. Maroci karo misi ngoren misi selo. Oh, cara nar selo kebos. Selane sing man. Semisi. Waduh. Wah, sing misi selo. Siglo. Iwang Narada Barada. Ada yang paran yang inder enak warahaken. Ratu Sangyang Narada. Titiang wau sampun ngutus wataken Widyadari. Ngodop tapan itu Sang Arjuna. Wah, Mani Ratu sampun api. yan semangko enak. Apa? Samangkana. Oh, yan samangkano enak setinut sira yang Narada. Setinut singe kira tu. Yugyo. Cening ken sulasih kini wa. Nih, kan sulasih. Ci tadi ken sulasih kaden. Langsung. Aw. Tai belek apa ya? Nggih, titiang. Cening ken sulasih. Nggih. Mapan Sangyang Narada subuh setinut. Dino Jani langsung dewa berangkat ke mau ke Marjapado. Mangkin? Benar. Oke. Itu masih Surabaya. Nggih, nggih. Itu lele nih dewa. Titiang. Apa jalan dulu langsung berangkat Dino Jani. Nggih. Dengan tahu mani. Oke. Ajak ni lo tamu, nak cening ni lo tamu. Nggih. Tutup mau dewanya ajak ni kudu nyong biru kita masih berjalan ni dewa. Nak ken sulasih tetap ajak. Urus mau dewa ni Surabaya, Surabaya nak ajak ini lo tamu nah. Nyong biru jadi tutup mau dewa ni ken sulasih. Ke Surabaya tetap lawasan ni dulu. Nak cening ni lo nyong biru dewa. Ken sulasih dulu lele dewa ajak Surabaya. Kita masih ni lo tamu ajak nyong biru barang-barang dewa ni. Surabaya lele dewa, ajak dewa. Pak, dek, Pak. Main. Dijodoh dari nanyong jet botaro. Kene carane pangadil cipok dadi didari mau diolas. Jangan dari. Diolas cepok ken. Ada tuh dari Islam gini. Bangkon aspoyan. Gamelane menang manten ya rokok ya sedot-sedot malah sing kangen. Minum dumen ya nggih. Niki pang melincar ping 300. Ci dadi didari sing dadi nglawan Sangyang Indra. Adi, sing adi. Macam-macam di pastu cang aja. Aduh. Main gemes petaro nih. Hari Wijel Sangyang Indra marwanten ing swarga lokto. Cara Sangyang Indra cara topeng monyet gitu. Cing lawan-lawan ci pastu cang aja. Duh, nanakku Widyadari tumben dewa ajak 300 teko. Pas liu, papat kan bebak tuh. Pastu cang aja. Nyen adani dewa ning Titiang ken sulasih kalau tuh betaro. nyen Ken sulasih. lasih Nah. Botawang. Iya, betawang leke, betakon bin. Bencing lawan. Pastu cang aja. Nyen adani dewa ning Nyen adani dewa ning bongol dewa. Sana cen punika. Ane di pojok sini. Oh, sanering bucu punika ratu. Tuh ampura ratu sing ibu betara nika wantah haden titiang ratu. Suprabo wastanipun adik tiang nomor 2 ipun ratu. Nyenadan Suprabo ratu. Suprabo Ini patut. adik Patut. dewa sing kemah.
Ampura ratu singe Betara titiang enten pura ratu ungkul-ungkul reng ajang Betara titiang takut ke pastu tuh. Saja. Sing mana po? Meni dewanya ngadani dewa ning. Nika nilo tamu ratu aden titiang nomor 3 ipun. Adik Inggih patut ratu. dewa nung ngoyong ditua. Titiang kari driki. Meni yang paling ceningnya nadane. Nika adik dia nomor 4 ipun. Ni ketet tunyong biru atuh. Bener jelek bon. Terus jelek tuh. Ini madani kentut tunjung biru. Kentut. Ini kentut ketut. Oh ketumbar. Saya ada nang kentut. Ini nadane Ketut tunyong biru. adik Patut. dewa ngoyong ditua. Titiang kari driki aduh. Lah dayan sang yang Indro. Kene ning Punapi aduh. mapan yang Indro mireng Yarjuna nangun tapo bratos madi di Gunung Indro kilo. Oh, sane mangke ni ratu ngutus titiang sarang aden-aden titiang tedon mriko kemerjo pado. Ngodo tapani de sang Arjuna boyo sapunika. Pas Patut ratu. kok tawang ning. Titiang malonan di Betara. Aduh. Nyangat-nyangat sing mana po. Ini dewa ngiring kemana? Titiang iring ratu. Suprabo milu kemana? Yen sampun titiang iring, aden titiang pastika ngiring ratu, titiang tanggung jawab ratu. Melu tamu Ya, tapi malih pun bentul biru. tunyong biru. Oh tunjung biru. Pastika ngiring, titiang tanggung jawab ratu. Ini dewa tanggung jawab. Inggih patut. Kene ning Punapi ratu Betara. dunia nado dedari ben kemo ben mai kemo ben uyang-uyangan melincer ya. Sen kita Ampura ratu singe Betara niku wawu dari lengah ratu. dedari uyang-uyangan. Inggih patut. Kabiasa masih. Polon bo. Hari wau mangkano datang si Rosang yang nerado. Sira raw niki ratu. Yang nerado raw. Yang rada kacau. Pecalang kok. Ampura ratu singe Betara. Mungkin. Itu sang yang nerado nak wawu sasampun nelpon titiang. Waduh. Sang yang nerado mengikuti zaman. Inggih. Aku ngelah HP. Ye sampun tuh apel mecegut. Wih. Itu nenten prosedur rauh wong ini mangkin ratu. Nah engken. Itu nak sungkan. Duh, Nerado betaro gelem nih. Sang yang nerado sungkan. sungkan mencret Wah. ratu. Iyan mangkano mangen-angen siro yang Indro. Mamuit meli endrostop man. Woi. Hah? Tijo ada sang yang Indro beli introstop kaden citi suarga ada apotek. Ya ampun didari kok nyongkok gencang uyang-uyangan limber berwal. Ini mau lengah tuh. Jadi kene borin beli jebak. Nah. Ceneng kan sulase. Sing len nih. Nyene. Nya kadang tak kono ya balunya nih. Nyanan cing nganjang dini cang ngoren yo main gitu nah. Oh cicit nyatasan. Namun am tatasan balunya bo yen mesekan kang ngatur ngaya bang mai yen mensin tundung nasne. Lo nyeni. Beli. Nyanyi. Hah? Nyeni. Cendawang. Ih. Kutawang beli sama takon. Oh aja. Kan sangit beli. Iya, sangit. Polon boy. Pesuang banyingit, pesuang banye. Hah? Pesuang banye. Jadi betul. Oh. Di jauh suang. Di sisi melengah. Sedang di tengah pusuang. Badah, ini nak tengah mau keledan ada ane tuh. Oke tuh. So. Jadi. Oh. Nana. Nah. Iya. Bapak sujang. Hey. Bapak su. Orang nyi pesu lagi ajak nameless nyi pesu. Kan aku su sang temble sang wae. Wak tadi progino kocok malu maro pesu. Hah? Kocok malu maro pesu. Oh kocok malu Oh. baru pesu kan. Hmm. Oke. Ampura dadane serang samui ibu-ibu tiang agak debun. Ngocok apa?
sepadang melayap di konen ngerti ke munyi cai. Kadang Ngocok langse. Ah? Ngocok langse. kok ngocok langsung. Mau gending malu, bo. Ah. Bo mau gending malu kocok langse su. Oh mau gendeng. Oh. Benar. Mau gendeng apa ya? Iya. Oh, mau gending biasa biasa otak. Oh gendeng biasa. Oh. Gendeng biasa. Hmm. Nah. Biasa. Bayang orang ngedeng biasa, kedebek menggedeng biasa, pelik macam. Dia ada desa rai mau gending biasa. Gending desa rai. Hah? Gending desa rai. Oh gedeng desa rai. Ah. Tadi gendeng leanan, Gending di kengken. gendengan geloten sidori. Gending di jenyi kena gending gitu. Pancer di TikTok. Bah. Tep kelihatan kan. Mau TikTok yo orang milu mau TikTokan. Kikit sing man. Man mawar kan kakek. Neng. Ma. Cas ada ngomong. Yo ora sengah kena kuping ya. Sing ngomong di balen di ngeh yang memunyi sing. Ada Bang Ibanding orang kaya. Bangkit ke subuh. Ibong igal monto ke bisa dah sulung menasah tongos ada Bapak mana
Lawang Gedang jangnya gedang Gajangan Oh nyanyi juga Jaya Madama ada langit nge bulan-bulanan Cuma Apa nih? Engke nih. Engke nih. Apa masalahnya? Gimana Mi? Buka jema Jema. Tuh. Udah dong, mending. Mina nengil itu nak iya Mas Surya. Buka jema ben bakat naken Mungkin bakat unduk-unduk. Nyi masa kita no kan bakat. Engke jana Aja Mas. Dan berlamat ke dinding. Hah? Dan berlamat ke dinding. Oh lamat campur ampuro dari sarang samit yang lamat gitu Anak lekati ilmunya semangat na karyo dini. Ilmunya semangat na ngatur orang ayah nyi. Semangat nih bodi na ngatur orang ayah. Ayo semangat semangat Semangat. Yang bersemangat kamu nekek orang mau janji jam 7 bang subuh nekat dini, yang lekek jam kutus yang ke dini nen. berarti lamat kan Lamat. aduh Ada bisa terlambat kan doy? Hah? Kengken do ada bisa terlambat. beli kan malonan tadi nih Malunan jam jam 7 nu suwung ini jam ke dini. oh jangan durena Ah, kan jangan lamat ada na kan montok ya kengken maksudnya ingken tuh. maksudnya jangan bang malun tadi ini beli durian kan beli itu lamat Eh, gitu segitu sih maksudnya mau takon ngit. macet beli kengken Maksudnya mau takon tuh apa ngeranangi jadi bisa terlambat bin. oh gitu Ah. ada alang bedecang ampura ada dana tiang mantan alang Nah kengken lah. tiang kan mereka ngabona tiang ngabona mai Ngabona. yang ngabona Senama lekati. kengken mah Ngabona mai. tiang ngabona Ona apa? Honda Yamaha Ijo ada Ona Yamaha ngit. ada sih ada orang Sing ada Ona ya Ona, Yamaha ya Yamaha. oh Malaysia bu Ona Yamaha Ah. oh berarti ini ya bocang Apa? Ona saya Yamaha bocang ini ya bocang Ona engken Ijo ada Ona. yo orang Malaysia bu Ona Yamaha nah ini ya bocang Ona Sing keto sing maksudnya Ona. Lengah nyeri lemu. Merek Ona itu apa? apa produk merek Ona Liu. apa bu Ada Supra. oh Supra Ada Scoopy. Heeh. Ada Vario. tuh bu bocang Apa? Onan Pak Rio Apa? Onan Pak Rio Bungut. kengken
tulis nih. Ah. Pario. Pario keto sing. Engken. Onan pario cangile onakan Pak Rio. Iya. Coba lang bukan mati ana cuman jiles kan Pak Rio. Ono nyiles ya Pak Rio lah nih. Berat yang jiles ya Pak Rio. Onan Pak Rio itu apa? Onan Pak Rio to sekupi. Nah. Ngerti. Maro ngerti publik dunia bisa nyambung mau tak. Oh ya ini bang abah sekupi benahnya main kan engal sing kena macet tuh. Apa engal mara cuma onan serap berjalan bu. Langit nih kok. Dijut lah. Hah? Dijut lah. Di tangki ya. Iya. Ajan mara buka yang kaki ditut lah bu. Yang di jalan telah semuyang lengit. Apa cendawang? Beli. Cang mengerti ngit, lengis lah tuh ditangki, cang mengerti tuh, cang oren na bin. Maksud cak, ini kan leng perian nih. Oleh perian. Leng perian tuh mau jalan main, dijo di gumi apa? Di mengui. Nah, tuh mau takon cang. Di mengui. Di mengui. Di mengui. Nah, Apa sedingan? yo bongo timpalnya orang bongo tuh. Di mengui. Di mengui. Oh. Lah lengis. Mentlah lengis di mengui, kengken anas. Mati ona. Mati langsung itu. Oh. Subuh landas mati. Telepon Pariona yang lah ona. Mati ona nanya tanggung jawab. Misi nelpon Pak Rio. Telepon ayong lah ona. Kengken menyi nelpon Pak Rio. Halo Pak Rio, anu ona mati sekupi mati Pak Rio kata. Ya sekupi jana bunyi kata yo. Begitu? Ni sekupi na putih nih. Ya yang sing lah kata. Pak Rio nyile masa ona lah tu no. Ya Pak Rio tu no. Sing kawang kan kat jemaat sang ona anak tu. Ini sing ada ning ngelayu mah ngajak nyemak tuh. Ada Burio kan ngawang masih. Oh, nyek kene mau ngelah tuh. Dewaji di rumah. Udah wajib mau duwe. Hmm. Boy landasan. Telepon Dewaji. Ben nelpon. Nah, iragan lah paling yana. Kengken menyi nelpon wajib. Ratu Dewaji paling yana tan kari. Mati ya ten cengung kan. Nak mati kan cengung. Mati tan kari. Ya dijabonyi anu dianga onan dianga dan cukupi kari dikit tapi tan kari. Kan tadi tahu dia. No dito tapi mati Oh, kene No maksudnya. dito tapi mati. Kene No dito. Nah. Kene maksud itu kene maksud. Kena yo kena buat matur sida waji harus memunyi halus. Memunyi halus sekupi mati tuh. Sing tawang halus nih. Jadi anak mati tuh orang kan di desa tuh nak ten kari, nak sing nu halus nih ten kari. Tu Dewaji cukupi tan kari. Yang motor itu halus enggak? Itu halus enggak? Oh, kata. Biasanya niki cukupi mati tadi. Oh, kata. Padam Oh, tadi. padam tadi. Oh, itu halus ini. Oh, kata. Begitu landasan? Hah? Begitu landasan? Mati ya na. Ah, Terpaksa danan yang bu mati ya danan yo. uli mengui nanan. Ngoleh sampeng kene. Eh. Kan ini cukupi di sampeng. Cak bisa kalau ini ngomong kayak gini. Cak mengerti dan anak motor di samping yang menawang. Menoleh di jalan nanan nonton bu. Yang noleh duri nanan saya nyogo ya. Nah, boleh malu. Ngedang Limeten. nyun. Apa cendawang? Aduh lengah jadi. Yang lengis motor lah. Itu tanah no jojo jak lengis langsung beliang itu. Dia lengis siang dia lengis siang ada ini. Beliangnya lengis Dia di Pertamina. dia Di Mongwi, di gas mati motor tau. Saya nggak tahu tepuk campur Pertamina. Pertamini. Di sisi jalan di warung liut nang ngadap lengit di warung liut nang ngadap. Nah. Cepok kan ngomong cak mengerti. Di warung beliangnya lengis. Di warung bu. Kudang liter. Hah? Kudang liter. Maliter rengseng Men. wadah pucung.
Katrok. Oh pucung tuh 2 liter. Oh gitu. Ah. Yang duang pucung berarti kan 2 liter bunga. Ah. Oh gitu tas. Jangan anu jang yang lengi sona. Hmm? Maro jang tiang lengi sona beli. Kengkeng. Muyak lengi sa. Aduh, nanti bisa muyat di. Tangki kacem buka. Cacat. Maafkan saya. Aduh. Mau lengah saja buka nama lu tangki Nah ya. buka tangki maro itu bang. Konen. Kengkeng. Tutup tangki malu. Ya saja. Tutup tangki maro itu bang. Konen. Kengkeng. Sadel tekap malu cep. Apa? Sadel. Sadal. Ah. Mesti saya sadal. Boy. Kudianya negain. Menjujuk jangan. Ulo. Rasi. Mesti sadal lompat jangan doa aja. Dia bunyi sadal yang mesti sadal bunga ulo jangan. Keras ki bobok ya. Sekupi sih misi sadel. Mesti sadal. Nah, jadi boy hidup sekupi ya. Boy hidup tak cukup ya. Ah. Maro ason yang gigi nak. Hah? Iya. Cukup apa mesti gigi? Ulang bidan sekupi misi gigi nah. Ada mesti gigi sekupen dewa haji itu ah. Sing ada sekupi misi gigi. Baca bengkong saja bersiang body ini parkir itu san parkir. Mesti gigi. Kan ya. Kan beli dah bengkong gitu beli. Saja. Ya giginya itu nggak tahu itu ah. Gigi nying atau sing ada sekupi misi gigi nak mete tuh. Ah. Ngailat gasnya mulai apa ya? Mulai. Beketan tadi beringket deh. Kan dibringkin. Di beringket adik kriok basang gitu. Semang makalah deh bu. Seduk. Aing lah ya. Ayah, bungutnya. Halus yang dek ngomong. Nak cang lah. Anu basang layak nak sedot cang anu. Ih, Hah? orang ini udah ngopak orang. Oh, Sedot basang. beli nasi. Beli yang nasi. Cengat di beringket. Di apa tuh dagang apa tuh? Dagang nasi ya. Ada di dagang beguleng aja benar dia bagian. Dagang nasi tuh liu, dagang nasi tuh mau dagang beguling, dagang Itu saya dagang beguleng ceng. dagang cakai. Lalapan. Oh, di dagang lalapan. Dagang lalap yang singa. Apa belinya? Yang beli lele sih. Oh, pecel lele. Hah? Pecel lele. Pecel lele. Oh, engke beli pecel lele. Mas, saya beli lelenya satu ya mas. Pahanya. Hah? Kan yang beli. Nyi beli lele. Beli lele. Yang membeli lele ngelek-lek nage paha. Ye, coba bu. Beli ayam goreng pasti tekono. Mau paha apa dada mas pasti ketiang. Dan nama kita kan pan lele. Bingung mas no. Bingung dagang lele. Engke mana ya? Lele ni mata yang abang. Mana paha lele ni mak kecang sih masih cek kadan pan. Ah, begitu. Benar, mas. Kok saya yang dicanya yang punya lelenya kan mas. Di sana saja nak benahan jadi pantatnya kekecang. Bahasa ya. Di sana saja nak benahin. Kacang gedak. Nah, yang penting cabang ngerti gitu. Ya saya goreng lelenya gitu mas. Goreng lele goreng gitu belebang. Belebang. Ma ini lelenya sudah matang, makanlah. Siapa makan kan? Dia berbahasa nih, senap bahasa yang mau dengar. Begitu ada itu makan kan? Makannya. Maro jemaat yang lele bu. Maro ko makan yang Enggen. kumis mesti bu. Aduh, Coba bu beli lele semisi kumis kan perasaan bu. Berarti lele cacat yang banget tuh. Mas, mana kumis lelenya kok ada kumisnya berarti lelenya cacat ya kakak tuh. Ngejar masa bu. jejahatin yo. Jejahatin di sia entut jangan. Engke bener. Aduh maaf lelenya perempuan Oh lele lo lada bu sama kumis bu. Oke, itu caranya pangdawang lele lo keluar lele mani. Oh. Yang goreng lele. Yang nungatut kumisnya. Berarti Lele moni bu. yang keles kumisnya. Lele lo. Oh, Ya mas, makasih mas kakaknya. Kalau begitu begini ya. Hah? Ada begitu begini ada.
Nek malu kena ngomong apa? Yang cero balik, yang keto kene nah gitu. Oh, yang gitu kene nah. Kalau begitu begini ya kan gitu. Dah begitu. Kalau nanti ada lelenya lagi datang bulan, jangan ditampa ya kan gitu. Nya nawang ada lele bajang ke dalam nampak ya. Lele datang bulan. Cobanya saja ada lele datang bulan dijonyi beli pembalut lele. Oh, sing ada. Sing ada. Oke. Ini sajan tinggalin di jodane semangat itu. Tuh, dewa cengeng ranang campungong tawang. Sekan ini mulu keramo banyak ini di Sudimaro Kelot mulu cek kompak luar biasa. Yang canggih saya. Engken. Keramo dini keramo banyak Sudimaro Kelot adalah keramo banyak yang A B C D. Oh, keramo bajaran A B C D artinya Antusias. Antusias ngatur orang yadnyo, ngatur antusias ngatur orang ayah cenik kelih tua bajang mau kejang ngatur orang ayah. No. B bersatu. Oh, ajak mau kejang bersatu. Sing jauh mado sugih ane lacur ane aku ajak pokoknya bersatu udah bersatu. Ngatur orang ayah. Tujuannya bakti ring itu sang yang widi. C cerdas. Menciri dini cerdas. Dijo tulis Engken. ibu-ibu onyang kedas. Pangklu manusia semangat. D dedikasinya sangat tinggi. Dedikasi ya. Bangga sebagai warga masyarakat padane dini di Sudimaro Kelot. Sing ngelekati pokoknya bangga ninihen gumi. Oke tuh. Gitu. Beli ngelah masyarakat yang A B C D. Ni Janganlah masyarakat Sudimaro yang A I U E O. oi. Apa? A I U E O. Aduh arti nih. Ada. Ada. Apa? Ada. Tinggalin tuh masyarakat ini semangat. Nak ada apa yo? Nak bokar yo. Ada. Iya. Nak bujang rame tuh ada bondres. Oh, nak Makario. Iya. Udah. Saya cuma ulang-ulang. Udah engket. Udah. Kadiang udah. Saya nijak paksa nih bahannya gitu. Ada yang penting jadi kasubung ngatur orang ayah. Ngatur ayah. Iya, adane dodane sama ini nak subuk kenyal ngatur orang bayar. Kayak walau sing ngatur apa adane kenah nih nu paro bin. Cek ulang nu semangat ngatur orang ayah. Cenik kleh tua bajang jadi rago ngatur orang ayah masih. Oke tuh. Oh, penglingsir kauin jadi ngatur. Penglingsir. Benar. Oke tuh. Yanyo pujo wali puncak karyo jadi sebuah jalan. Saja. Penglingsir banyak dadong rerot kau. Ajak ngatur orang ayah. Ngatur ayah. No. Ayo. Kau ira dongmu. Dadang. Jeneng ken sulase. Jangan dadong jak guli teh kau. Kok ada dagang bunga? Cen, Mesuwun bungane wae. sing dagang bunga udah Ini gelong ada nang. Ratu Betara. Cewek kok sing mesti jet ya. saja nih besekan cang oleh dunia begitu ngetarangi. Sebenarnya nak lo apa muani nah. Kadang-kadang lo Ngoyong malu nyonyone kok beten aja. Nyonyo kok menek tuwun. Bingane jemuh nyonyone caplok kuluk. Aja ni lo apa muani? Ni lo apa muani sekarang banyak. kadang-kadang lo kadang-kadang moni. Maksudnya kan? Busa yang konen membayarkan nak moni teh. Moni yo. Moni ya. Oh. Pak ada pak. Oh. Pak yang mau membayar lo kene. Pe. Bu. Pang malu benjek cekuk bong. Oh. Oh. Nyi sing aduh. Engken. Nah sing genggen yang penting kelestarian seni lan budaya Bali. Kalau seni di Bali ku ya apa terkenal ya pertunjukan. Apa tuh pun model? Ada bontres, seni drama gong, Gong. wayang kulit, Genep. topeng. Kalau wayang sing ten kupah wayang wong. Wayang bos dan kupah di.
Artinya sing kain kupah kan mau wong wayangne gitu. Wayang wongan ada anak cicing berlengah. Seni budaya kuwi akeh. Oh, iya. Seni tari, Seni tari. seni tabuhan. Tabuh. Apa? Seni tabuh. Tabuh ya seni apa? Seni tari, seni sastra. tabuh, Ada. Seni suara kuwi. Seni lukis. Sastra. Kalau seni sastra kuwi cecimpedan wewangsalan bebelat badan sesonggan peparikan ngono ya. Nek itu. Kalau cecimpedan ngerti ya nggih? Nek kengken dah. Kalau teka-teko to. Teka-teki, teka-teko. Lamun sing teko kan sing teki ya. Teka-teki apa kranane cicinge ngetel posne. Ah, pleh. Konen cok. Maro menyeken mbok pelih. Cicing rabies. Pelih. Ada. Apa? Cicing ngang. Pelih. Cicing ngang. Apa keranane cicinge ngetel posne? Cicing gelem. Pelih. Manter Ci. Krana ya sing bisa mekecuh. Ada. Ada gitu. Lho, coba cicing mbok bungutne misi pos yen ya bisa mekecuh. Cuh, kong 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 kong. Makanya sampai ngetel posne. Nak cang lah cecimbene kanggo cang ya. Cicing mau kecuh. Beli lawan lo beli. Oh cicing nih. Nah, cing. Nah, cama takon ke cicing nih kudo bates cicingnya. Pat. Pat. Jadi mau Konyang aja abates nih. konya mau bates. Papat. Papat. Benang kajo jadi dini. Benang kajo kedajo ke belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Oke. Kudo nu batis nih. Pat. Pelih. Memangnya ya menjalan belok kacok batasnya kejang besek ya. Sing abonya. Boyo abonya kan papat. Pelih. Ada. Bintlu. Ada. Kok bisa telu? Angon leting sih. Maksud sini? Jalan ngajangan lagi. Kalau belok ke kanan ini, kalau mau jalan ke kanan, noleh kori, ada terak kori dori, langsung mak ngono letek sih, nit. Nak janganlah simpan deh siapa lagi. Cicing masak ngeleteng apa tai belek. Kalau cicing mejunin plastik ada kene. Padahal ya bemeju tapi taine sing ulung-ulung ya kene awak. Tas kresek amah. Janganlah simpan apa sing jangan ajang orang. Nah, cang Cinglah bareng. Cicing. ya apa jelas sing lap cacing bedan ya. Sud ngamah yah nyengenget. Nah tuan ya nih. Play. Pangliun lang idang lang ye. Play. Nah, apa? Waci. Nah. Nyerah ba. Sud ngamah yah nyengenget. Oh, Ya berpikir. apa pikir? Sai ngamah yah kok sing ten ngencah gitu. Si ten poin siap ngencah kan sing ten. Paling ya meju enceh pret. Aduh campur ya. Doni cicing mau kecuh jadi siap berpikir. Nah, cang lah cing bedane kanggo cang ya. Masalah siap cang bicara. Dijauh siapa medam? Oh, di punyan kayu. Seng. Di bawah ini. Seng. Di Jineng. Seng. Di Belangin. Seng. Batan Rumah. Seng. Di Bembengan. Seng. Aduh. Seng. Si odong ngomong ya. Konyang seng. Nah di Jawa siapa metalu? Siap medam. Oh medem. Siapa medam dia kenahnya. Oh, lu ke maksudnya? Nanti Joja kenahnya nama medam jang benyong ngurus siap. Joja kenahnya medam banget itu medam. Nak cecimpan ada lengah gitu siap. Jang. Nah. Ya, nebak apa ya? Yang majujo ya, yang majujo ya medam, yang naga ya majujo. Wadah. Badeng. Apa? Yang majujo ya medem. Yang majujo ya medam, Yang nega. yang naga ya majujo. Mau badeng. Yen nak nega, ambil yang medem idang. Sen yang majujo, yang medam, yang naga yang majujo. Nak kepupungan. Sing. Berarti yang majujo medem. Berarti ya sing ngelah pedeman ya. Majujo kok Bu tapi bu. Sedoang. Yang majujo medem, yang nega yang majujo. Majujo. Apa tuh? Lolo cicing.
Benar bengai. Lolok cicing kata. Coba cicing aja maju jauh kan madam lolok. Telah ulah-ulahan kayak masa kayak lolok cicing angon ngali gaya. Tak imbun lah. Ya aja nyinyang kok kene kan maju jauh. Aduh. Nih keras aja no. Awas cimule benjep pecah bancine. Laju ulah-ulahnya kayak lolok cicing aku. Kanan yo, do ajak mulai yo kutang dini. Yen. Yo, Apa kutang cing numpang secang. saja cang numpang sih yo. Nah ajak yo mulai. Ayo nih gitu nih. Lolok cicing. Kan lolok cicing aku ngalih gaya kayak lemu apa? Nah apa keranane apa keto? Buah apa yang dar tadi buron? Nah. Lolok kambing. Ah, saya mesti lolok nih buang buah apa yang dar tadi buron? Play. Ini becek. Play. Gedang, Play. semangkau, Play. biu, Play. sumping. Apa tuh? Tabio. Nanti tak biar. Mencoba amah tabione barak tuh lalasan gitu. Lalasan. Kanggo kena cang enak cang lah cecimpadan daripada cicing ngeleting apa. Benjam-benjam niki to kok lolok cicing apa. Sing berbobot to cipedan tai belak. Jangan masuk akal. Cicing ngeliting, lolok cicing. Cicing lau-lau-launya. Masa uli banyar-anyar perian main ke sudi marung ngabololok cicing. Mone panggungnya megah. Luar biasa niki panitia niki luar biasa kesiapannya niki. Tepuk tangan buat panitia dumun niki panggungnya luar biasa. Paling sing bulan 7 dino harus setiap malam ada hiburan. Gitu. Lho Pak sing pocol panggungnya luwung ya. Dong pasti kayak pucap adab toh hiburan menggenap ada. Iya. Yo Hiburan liu ada celokodong mas MKP atau genap Ada. yo ada kalau cengupah gitu. Yo hiburan liu. Ini alat-alat liu Konten, kreativitas Konten ini. kan setiap hari kan ada. Jani kan jani wah. Dadong. Dadong. So pangsing enggalan mati yo nyangan kok. Ini bu, kira kau ngelah nak tua tu kan berbesi. Nak tu ni nak buku sengaja. Baik bangkong yo, ada apa manutuk. Anak berjenjah gitu bu. Nak tuwa mulo keto nyanan depen-depen keto yo ngereras ya. Oh gitu. Dong milu ngayang jumahna. Kijagong camilu sejang ayo jual mati. Tinggi caranya. Dong, bangun dong, salam baju ayo milu kijo jani kel ayo apa hidup. Hidup, seger, sehat yo. Sehat. Ulian ke siapa gitu? Benjoknya pingsan. Jadi gini, kalau kita jangan ngomong dadong nanti gelur-gelur. Engken carane. Dadong nak pergi nang. Barang gina. Lemo seni tuh. Hah? Sini. Cirene apa? Apa tinggal yo ngigel. Lu Lemo berdua ngigel di tengah pasang memen ini mau bisa ngigel. ada lelasan mengkresekan yang ngigel. Napro gino bu. Cicing mau kerah yo Eh ngigel. cicing mah kerabu. Napro gino. Aja. Puan bang aja puan. Puan. Nah, Puan apa? Lolok cicing. Tampar kang bungetnya. aja ipuan tuh. Ada cicing mau kerah di tempat nih. Yo ngapa motor ngoncak merere nongkrak motor ngigel rejang renteng. Napro gino bu. Berarti gambalannya cicing mekerah loh. Cicing mau kerah tuh kadang gamelan gitu. Oh gitu. Itlon tawang cing. Gak delom bu. Ke Tegaling ale sang neket di Tegaling ada danyo ulung kosong langsung ngigel rejang sari yo. Napro gino bu. Ibi. Ibi. Ah. Po gen. Ibi ada nyulung. Yo betene Dadong beteng ngoyong. ngigel. Apa ngigel? Engken. Ulungan nyo pingsan.
kadang sakti dah dong. Jadi kene cara Ken. gamel engke yo cek pesung. Ya sajan tambah lagi ya pasti pesung. Oh. Nah, apa makan siang ya pesung. Napra kena. Ajan. Apa? Napra kena. Ibi. Cepet. Campur grimutan ya mbak sang empuk. Len bongok, len bengkung. Keten nyepet bong. Apa?